Oy, Roseng, buludak man jay blender yo. Ah? Ay, usarak kumapay no madamdama, Mari Ibiyang. Ngam na isublim adagos, sige, ipabulod ko. Apay, imot mo ti blender nga ginatang daddy Rosendo nga asawak. Katno ginatang na daddy nga blender para kanyam. Han ka nga makalibak kanya, Roseng. Tan nakalista amin nga ginatgatang na nga gamit mo, ide kabit na kapailang dyan natayan nga asawak. Ha? Ipabulod mo ano haan? Ay, sige, bulodam nga rodan, Mari Ibiyang. Nay, manon day tan sangput mo, Ibiyang. Nagbulodam man ditan. Hangko nga binulod dato'y tatang. Adakar bengak nga makiusar ito'y taginatang daddy Rosendo dato'y nga blender. Ha? Garanggan diyang daddy nga Roseng. Agaw iti asawa. Traidor nga kumare. Ibiyang, natayo day di Rosendo nga asawa. Anya pala ti pagsilusam kat nabalo ka nga ruday. Bastahan ko nga malipatan tayo naramid da dyan nga Roseng. Agasam data, iso tinapnapanan iditi sweldo da di Rosendo. Ado ti ginatgatang ni Rosendo nga gamit na. Iso nga makiusarakmat, taasawak tigi matang kadagi jay. Anya? Lipate mo na ita anak ko. Di ka gimulay tigura ta mali ti kasta. Si kamot laeng ti marigatan. Ay, basta, nasakit lang ta tinakam ko. Traidor da dyan nga kumare. Awan babae na. Ibulgar kon to pa ija asawa na ti sigud nga aramid na. Sus, di mo aramidan ti kasta anak ko. Riribok laeng ti parnuayan na ita. Sa pa'y kakaskasar dalaeng iti asawa na. Ay, haan nga kamkamali da dyan nga Roseng. Ano siyak ti masuron talaga nga ibagak ija asawa na ti palimad na. Saan man na tila aramidam? Di mo riribukan tinapintas alinangan da iti asawa na. Agparbeng ka kumaibiyang. Ni kumarim sama di limabas, Roseng. Ah, wen, ni Mari Ibiyang. Apay nagsakit ti panangkita na dito balay itay limabas. Nagtadam di ko silap na. Ay, kwa, style na laang dayjay, Fred. Kasdi at talaga ti panagmatmata na dayjay ako, Mare. Kaslaad da ngamin kagura na. Awan, kasdi na laang dayjay. Ngam nasingpot dayjay ako, Mare. Kas makita mat, kanayon nga umay dito'y balay. Wan nga raw. Tila mabulbulod na no umay dito eh. Kasdi kami nga agkumare, lakay. Agbinbinulod kami iti gamit. Data. Nay, anya day ta ikarkarton mo, ibiyang. Dato'y man blender. Nakita nga minti presyo na ijemol. Nagninamat gayam dato'y. Apay nga ikarkarton mo. Isubli mo? Masapol pa lang ikarton mo nga isubli. Ay Anya nga isubli nga ibagbagayumat. Idulin ko tanangin na dato'y. Ha? Anyo nga ibagbaga nga indulin ko Ibagak tulatan ka ni Rose nga nadadal. Kat imbel lang kon kunak. Anya? Ay, saan na nasaya at tikas na nga aramide manakaw? No binulod mo, isublame, di mo tagikwaan. Kat kwarta mat daddy Rosendo tinaigat ang idtoy. Asawak tinanggat ang idtoy. Wen angam inted na dayta ka ni Roseng. Bay-bayam ka din. Di mon almanay na nakaw. Han! Siyak nga ro ti original nga asawa. Siyak ti rumbang nga mang tagyakwa idtoy tatang. Ibiyang, Inutakit di nga bunagan amin dagijay ginatgatang ni Rosendo idi Nakalista dagijay ginatgatang nakat. Ta pinalutpot ko amin dagita kanya na idi. anya? Iso nakit din ti mayra nun. Sapay nagngingi na gayam dagijay ginatgatang na idi. Bawiak amin dagijay ngayon intag ti asawak. Tanuhan, ibaskag ko kanila kay natibulok na. Buludak man pa di rice cooker yo, Roseng. Ha? Usaron mi mat di rice cooker mi, Mari Ibiyang. Rice cooker tayo amin da jay, tada di Rosendo tinanggatang. Apay, takunam, hangkong amo. Amok! Jay, 10 cups nga rice cooker da jay. Ha?
Sige, ipabulod mo, tay subliak to no makaluto ak. Isublim nga rod adagos taagluto aktumat anya. Uwan! Sige, ang kaalanan. Wan gayam. Jay blender nga binulod ko, hanmatan nga ag-anandar. Impa-repair ko pa yang kung na madjag-repair nga han kanon nga ma-repair. Pinarigat mo samat ngamin. Saan mat unay anaus-usar dayjay? Ay, sayang nga rod na dadaal. Sapay nangina dayjay. Ay, awanan na. Imbal lang ko, tahan matan nga ma-repair. Sige, ang kaalanan di rice cooker tan buludak matbiit. Mabiit laang nga rod. Taik katagtikarga na. Ala, sumrag ka pa'y Ay, ihanan. Urayan ka nito yan, tiri daw. Apay ngamin, arwamom da jay babae, anak ka. Di mo ngamin itad amin abuludin na Paayom mo't sagpaminsan Narigat mo't nga rod paayon da jay tao na nang tamang riribok mo't. Pinangtaan nak ngamin. Ano jak itad ti kayat na. Ibaga na kanukin ni Fred nga asawak ti may papan iti napalabas mi iti day di Rosendo nga asawa na. Apay, no ibagam ngamin kin ni Fred ti may papan iti day ta. Ipudnum ti amin kenkwana, tapno awan ti pagbutbut ngam. Mabutengak nanang, kun mabainak iti asawak. Amangan ngamin no bumaba ti panagkita na kanyak, kat amangan no maupay kanyak, kat sinaan nak nanang. Ay na anak ko, no talaga mo't lang ay ayaten na ka ti asawam. Oray anya pa'y tinapalabas mo, ayaten na kantulat ta. Saan nga umdas dagita apakaupayan na kun ka? Basta mabutengak nanang, iso asaanan. Wan ngempas pasurot ka kadilatan iti dayjay nga ibiyang. Awan agruam dayjay babae, anak ko. Nangalaam manan iti day ta rice cooker ibiyang. Binulod ko ken ni Roseng agasamat data nga ginatgatang da idi. Kitaan nyo quality dato nga rice cooker. Dato yung matje brand nga nangina. Damot rice cooker ta. Apaya bimulod ka pailaang. Pakinabangan tayo mati na ipundar Daddy Rosendo Apay day langkit din nga Roseng te makinabang. Ay, aday ta kamanin ako nak. Sardi nga man di kasta nga aramid mau. Di kalaag bain. Kasla kalaag bibisino ni ti kasta nga aramid daw. Basta baybay anda kadi. Ado pa iti buludak kanya na. Bulodam, wano dawatam. Bulod dawat mo nga mencar aramidam anak kao. Dakdakal nga rod ti karbe nga kadagito nga kagawaan. Tasyak ti legal nga asawa Daddy Rosendo. Naglalay nga da dya nga Rosengay. No tagikwaan na dagitoy. Awan karbengan na nga mang tawid iti naipundar Daddy Rosendo nga asawak. Siyak lang tada karbengan na kadagijay tatang. Awanon, saan manon naisublitay rice cooker tayo nanak ko. Awan paglutuan tayo itiin na po'y. Agluto tayo pa'y laang ijay burner, nanang. Gumatangak to laangan iti sa bali. Apay ngamin adi mo sublyon. Kukwam mo day jay anak ko. Saanan nanang, taamangan no pamkwatan tumanan ti panagpungtot ni Ibiyang no aramidak ti kasta. Agruam mo day jay babae. Kaslasig siguro ang mga ala kadagiti kagawaan tayo dito'y balay. Ipabarangay tayon san? Ay, saan ananang? Saan tayon apadakkilan da ito abanag? Ay, nasingpot ka unay nga minanak ko. Iso nga isyi-isyan nakalaang da dya babae. Ay, sungatak san tiawanan bain. Dila agbain iti kasjay ngar aramidan na. Baybay anyo, nanang. San abale? Taitid kula amin kankwanan dagiti inintid idi ni Rosendo tapno sardengan na kon. Anya? Hay, alagarod May mayat siguro nga agpaiso no kasta ti aramidem tapno sardengan na kan dayjay babae. Adani bakat mo, Fred? Adam at mare. Ngam ada ijiban nyo, agdigdigos pa Sumra ka Urayam amalpas ni Roseng. Agyaman na ka nga rod niya. Ay, umay ko kumaalaan dyan washing machine nga binulod na idi.
Ha? Binulod? Kukwam da di a washing machine, mare? Uwan, kukwa may iti da di asawak. Nabayagan ada di nga ada kanya na. Iso nga umay kuman sublian tani o sarak manmat. Kasta aya. O sige, urayam nga rod biitan di asawak, mare. Agyaman ka atajak imbag at agpaiso iti asawam Roseng. Imbagak nga binulod mo lang ti washing machine. Hangko imbagbaga nga ginatangda di asawak na di nga inregalo kanyam. Ha? Sige. Ala umon ti washing machine, Mari Ibiang. Talaga nga ala ka. Hanan nga bulod. Subli akon nga talaga. Sige, itad kun. Kan uray dagiti daddo maaginatang day di Rosendo. Ala umon. Katwa na. Naimbag man ta nakarik na ka. Kasta ko mga talaga ti kayat ko nga ibagangam medyo mabainak ngay. Uray kas ano kat adamat latabain ko Ngam, anya nga dagiti itad mo. Sigurado ang mga kompleto ta nakalista dagiti intad day dila kay ko kanyam. Ala umon ti washing machine. Air fryer. Napuskol a kurtina. Dua a kutsyon. May isa a cabinet. Kantay TV. Ada pa'y sa lasit. Apay ti kunamhang ko nga ammo. Kwa. Siyak tinang ituloy anang bayad iti dayjay, Mare. Tahulugan ngamin. Binayadan la day di Rosendo ti down na. Ngam siyak tinang ituloy anang bayad. Numanotin down na isutitad mo kanyak. Ha? Apay agreklamo ka? Ha? Ay, sige. Itad ko, Mare. Kanjay duwa nga dadakal nga timbakan plangga na ayan dangay. Adda ije paglalabaan. Sige, ala umpay dagi jayan. Tapno malpasan ti saritaan Mare Ibiang. Di kalaagbain iti kasta nga araramidam. Di mo palang arod inakukos amin na kagawaan ni Roseng iti balayda. Binaklay mo kuman apat iti balaydaan. Kita nga rodjay bubida dakat kasla na baliwan. Wartan sapay ni Rosendo ti inusar dayjay. Ay, naawan di talista di mo almanain. Pati na ita bububi na pagintirisam. Masursurunak nga ron iti dayjay nga babae. Jak maliplipatan ti panang gulib ta asawa kanyak. Gapu kanya na. Lipat mo na ita kunak lang aruday. Natayain ti asawam. Nakiasawa mo tan ni Roseng. Ang musika, di ka pala makamove on. Sana bali ata na alam mo't amin na nakagawaan ni Roseng ang ginatang day di asawa. Makalipat ka mo't sigurawon. Hangko nga ammo. Kumpurme tatang. Ne, mayat mo ti iinuman nyo ito store. Kamat ibya. Huwag may ka dyan. Agsa tayo, Maray. At na, nabayagan nga hanak nga nag-shot kat. Ay, anyat pulutan nyo itangay. Agduduma, Maray. Agorder ka itinomam no kayat mo, ta bayadan men. Agpaiso. Sige man nga rod. Diyan unay nga napait kayat ko nga inuman. Sige, Maray. Mangalakan iti inumam. Tumunagpay, mga paray, tanay. Maulawak mo tayo. Nasubrak santin naginom. Agaway da kamatanta, nabarta ka kamatanan. Ha? Agawid kamatan, Maribiyang? Katuwa na pareta, nabarta ka kamatan. Agkuyogtan nga agawid niya, ta itulod nakman pa ije. Balay me sa kanto agawid. Ha? Ay, ikaw mo na. Ay, talaga yan. Wala, mapantang arudan, Maray. Agyamanak iti panang itulod mo kanyak pare Fred. Ngam sumrak ka pa Ha? Ay, sana Maray. Agawid na kung tanay. Rabi una yan. Oh my kakindi. Di nakikuyod na, Maray. Agawid na ka. Ado ti managdakdakas itan nga panawan. Baka makasalaw ka iti hold upper. Wano kidnapper. Iso nga maturog kan ito'y balay niya. Agawit kanto no para bangon. Ha? Ay, sige. Dito yung arudan sa alas siya maturog. Ay, ihaan. Ado tila mo ito'y.
ije kwartok ti pagturugam. Ah, Kalablaba dag ije ulas kanpungan ko. Kanja ap te kamak. Nabanglo dag ije. Umay kan, hangka nga agsasao at baka mangag na ka ni tatang ko. Agsinin niya sa talangan niya. Itan, maturugtan. Kasta, ag-ida ka, Fred. Dumundan ka ito'y, Nag-adayaw ka matkanya. Huy, hangka pa nga maturog, Fred. Ag-istorya tabasit. Fred! Huy, agmulagat ka, kita anak mat. Fred! Ibiyang, apay adi mo inseratiri daw idirabi ay. Ha? Asino takadwam di takamam? Ang kayo nga natagariman, tatang. Ay, mariing dito kadua. Asino na ita nakatalikod na kadwam? Asino na ita alalakay? Dobiyam? Nakunakan ka amang yawid kay tilalaki dito'y balay. Kat dito'y paisilid mo ti pagturugan na. Tangiwat yung kunakat. Ngalaw kayo mat nga. Yang kayo man ijay. Mabiit man lang. Ha? Di mo't Fred dahil tawing asawa ni Roseng. Uwan. Anyati kaya't asawan dahil tawi ibiyang. Nabartak kami di rabi kat simurot mat kanyak nga nagawid. Crush na kano ngamin. Anya? Ay, sana mabalin dahil tangar aramidam. Pagawidam ni Fred. Mayat pala ang matiturog na. Ang kaya ko'y di ijay. Handak man nga pakibiyangan iti kayat kong aramidan. Si asawa na itaatao. Mismo pa'y ako marim ti akin asawa. Kat! Inagaw na mat ide kanyak Daddy Rosendo Ha? Ay, aday ta ka manay. Di naksukiran ibiyang. Sana sakti pagpungtutan. Basta awan bibiyang nyo kanyak. Rumar kayo kay dito yan. Terasan nyo. Roseng balasang ka. Pangasay, sumurot ka kanyak ta in kayawid di asawam. Ha? Apay tatadado, ayan ni Fred. Adda iji balay may balasang ka. Tulungan ako matapnusa na mailaw ang asawam ijay anak ka. Ha? Anyat kaya yung asawan, tata? Traidor kang asawa. Meko, awan na mo kiti bagbagayo. Awan relasyon mi ka ni ibiyang. Ay, adda mata. Hanmon nga ilibak, Fred. Tanangam ti panagsasaw mi ibiyang. Tamabalin ka nga idarom iti kastangar aramidam. Ha? Rosing bakit? No naturugak man iti balay da ibiyang. Day takit gapo ta pinilit nak, tanabartekak. Ngamkit di, awan na pasama kiti nagbaatan mi. Tanakaro ti bardak ko. Ure nalukay nga arakop, awan na pasamak. Agsasao ka di iti agpaiso, Fred. Wen Rosing, patsin na ko ma. Ibiyang, ibagam ti agpaiso iti asawak. Pangasim, di mo dadailan tinapintas alinangan mi iti asawak. Ala, uwanan. Awan na pasamak iti nagbaatan ta. Awan relasyon ta. Isungar aramidak ti kastoy. Takayat ko lang ngay parik na iti asawam ti kasi ti parik na nakanya kay di. Idi si bibiyag pa lang ti asawak. Ha? O anya Roseng, ready kan? Nga maamuan ti asawam ti nalidam nga palimad mo. Imposible nga han nakapailang nga sinaan no maamuan na nga kabit na ka ti asawak idi si bibiyag pa lang. Awan rumbang apagbut nga. Taimbag akon kin ni Fred ti amin. Ha? Wen mare, ammo kon ti may papaniti dayta. Kat napakawan kon ti asawak. Kat uray anya pa'y tinapalabas ni Roseng. Ay ayateklat ta. Awan tinagbaliw kanyak. Pumanaw kayo nga rodan. Adula amin nga ibagbagayo. At si Karoseng, hangkang agdanag. Tawan na pa sa makitinagbatan may dasawam. Pagan ano kumamat data nga asawam ngay? Awan it sura na. Si kansa lang tinailawan kanya na. Ha? Pasensya ka no imbagak ka ni Roseng ti kaadda ti asawa na diti balay.
Jak nga binakayat ang mailawan ka, anak ko. Jak kayat nga napakasarsaritaam. Jak kayat ang makabasol ka. Nagbasol lang nga ruden na di asawam. Saita, agbasol ka mag. Saan kumamatan anak ko? Uwan tatang, naamiris kon dagita idirabi eh. Uwan, bidot da dya nga inaramid ko. Bunga lang da dya ti sakit tinakam ko nga han nga maikat ito'y barukong ko. Siyak matlang ti marigatan no hang ko nga punasan data nga tinartarakan ko nga gura. Inay ay wanak nga minday dya nga gura. Iso nga di makal kathan nga naikat. Nagramramot pa'y. Ngam, siyak matlang mati marigregatan tahanak nga makaturturog nga nasayaat. Iso nga gusto dya kanayon nga ibagbagayo. Iwaksi kunti sakit tinakam ko tatang. Kat masapul nga mamakawanak. Iso nga kasaok to ni Roseng ta agpasensya kanya na. Ibagak nga peace kami ta pakawanak kon. Ay, agyaman ak. Ay napakaragsakak na itang imbaga manak ka. Kasta tirumbang. Suruwam ti mamakawan iti tao ang nakabasol ken ka. Tani apo Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din aparswana laang tisaan. Iswasigay, inkantong arod kasarita jay kumarem anak kao. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga wan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakpay na makablaawa mampay the Remedios Orpilla Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad sa Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabs at masong. Dear manang biyanang, aday di inaram ko ababalasang. Dua idi tinaram ko. Tano sino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong day ta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo day ta dua asabong itiararmam. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya, dua ti armam. Ay nagloko kan. May salaang ti armam ada ka kastan. Adda nanang, siyak day ta. May mayat no dua ti armoin. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa ka banger, sublyak tunay ta. Tasarong karakmat tay maysa, nanang. Agar aramid ka. May salaang charmom Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidag, nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo day ta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat da ito asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas. Wano natong ti pangigatangam. Tapakairanudan pa'y. Da ito'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige. Bayam, taintun maminsan. Dakkel to asan dya tigatangag. Aywen, kasanungay. Adda ka di matla namnamak. Aklunan nak ka din. Narigat tagdardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga. Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kun makisugan.
Pasaray lumabas ka dito, balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay, di mo kayo tikas tangar aramidag, Aisa? Manyak ang. Uray asino mat siguro a babae. Talaga ang maupay no kasta ti makikita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ay, ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wan dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no kwa. Diyak ngamin kaya ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatum na kita abisyong. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyong masong. Ala ikarigatak Aisa, paraken ka. Ngam san abiglaan Anya, inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aisa, wano to'y arak. Arak? Wano ni Aisa? Ay, Nay, masaong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan day tada di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aisa day tangararmam. pagpilpilyak nga rod to'y bagay, no anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwak si ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aisa, kat ikatag dagiti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay. Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag na oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun napanam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga da napanak. Ala, sumra ka. Agyaman ak, Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun ba minsan, Lerma? I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklunan nak? Adamo na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo, aklunag. Ngam saan mo siguro apan loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasem ta pa ikat nga amin na bisyok ngay. Asla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpaisaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan kang kasta mga mintindanon da kanya. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan lak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na,
Nagmayatan. Sige nga Rod. Datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan na ngaklon kanyak nanang. Ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo. Di yung kadisasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Gawam mo, nabisyo mo't at talaga dayjay ababay. Sana bahalin ah. Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tikas jay. Naimbag ni Lerma ah. Tanakuna na pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intod na manok ko. Dayjay man na impagod ko ya po unti arimando nanang. Ah, ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kay kayat ko ni Aisa ngam dayja alerma. No da kayo ah, ngamsyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado a kondisyon na. Nakamakamo ka ah. Basta siyak, mas kay kayat kukuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae, nasingpait. Nilerma tagbalin ang manugang yun anang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinardingamon nga arman ni Aisa insan masaong. Uwan insan, tapakipot mait. Imun una nilerma nang aklon kanyak. Isuan nilerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardingan matang. Ha? Katwara, saan mo ta problema dahi takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armam ni Aisa, aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na itimay sa alalaki kahit. Kaya't nakngata? Kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan? Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Tanilerma itan ti ayang ti atensyon ko. Diskartin mo't daydan insan. Adda bisitam, ay sa anak kaw. Sarungkaran na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Ay. Yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day di ang Masong. Kaya nay, addan nubya na. Naku na ngamin, anak kasagana ng agbalbaliw para kanyak. Ngamad namot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso ajay pada na anabisyo, ti inarim na. Baybay amon day siya tao, tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngamad damot gayam sa balinan. Lipate mo, need mo latan ti entertainer. Naimbag pa na takasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang. Ala, rumor kan dito silad mo. Takababain no pagurayom iti mabayag. Ingkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mon tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni Lerma nanang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbaeng. Iso matinagdisno daw. Imbagak ngamin nga awang kwartak. Anya, Agtsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawon nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko mamasong. Anya? Apay Lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti? Naabak iti pusta ah. Na- Isa di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnaadan ta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga Rod Lerma. Sikat makam mo. Aywan, adalakad ko ita. In kami ko mamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan ah. Sayang. Noawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo ite. Iti palot mo lang ah. Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wun ah. At iti kwarta pagpustam ah. Das day ta?
Ha? Ay, maado da ito yun, Lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno manghabak ka. O, Lerma, ag-triple na ito akwarta no sumangpeta. Nana, da kayo kumatimay sa nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang kaw. Wan nana, tanapas nakmet nga agaram kanya. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakan ko na, nana. Ay, mayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak, nana. Kat, kumusta mo't ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di ma nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay, nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta ti aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunugan ti kasjay nga aramiden da. Kunak no agbalbali wan dia anak ko. Ngamay na, kimaro mo taramid na. Kumusta nga, insan? Kastoy, naragsak, insan. Sige nga, kumusta ti dandanin mga asawa? Naragsak mo ta, insan. Da kayo ay, apay di kayo pelag kasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumad ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalawlawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok. Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi anang harang kinkuhana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat no manipod nagdin na kami, kat di kang pulos nagapapa. Aya, kat talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro timako na a perfect couple insan. Lakay, umay da kanugatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yan, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kanu ti taraknan ta, takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti day ta. O tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada di tasango ti balayaw kaka. Ay, lugan dahil sa akin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang, awanan atay lugan da, nailako dan. Kita dun sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan, nailako da aminan. Kanya, hapay ngay? Kano agkaraabak da matan iti sugal. Nagpadaan da sugador, iso nga awan maururnong da. Kanya? Iso napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang kat problema ko na niya't pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon.
Oray siya nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problema day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakong. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, si katigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agi remedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo't dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam saan pa nagkasar? Isong awan pakibiyangam ka dagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito, eh. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na natabit. Sa tarumwar no madamdama. Mabit lang. Orayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika ti bayad na kanya. Anya? Dinakan! Nagloko pa na dyan, Lerman. Tilar aramidan na. Subli ka dito, oy! Karting aktirumad dito, eh. Masapul ama itarayak day taabakay. Tilar aramidan, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito'y balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kagbalin nga graraman, Masong. Tay di imay ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mat dagijay. Baybayam laang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak di awan makukwartamin? Ay, anya nga ron ngay. No saan kayon anaragsak iti tunggal maysa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idinanang. Kamali ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. At dapay gundaway mo nga agbalbaliw. Ingkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik ang nangiwaksi kadagita agrurutap abisyo, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na.
Inga gumaak tinagsapol iti permanente at trabaho, ket kaasin nanay kat kumat dagiti bisyok. Ket ita addan sa bali a nobya ket nasingpet a balasang. Ket umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam di tan nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Kadagiti sana makamamosyak ni Jenna Almoite ang mga kakamakas manang biyanang. Ken ti original nga kinkukwa kadagiti drama ama ng biyanang ken biag ti tao a drama. Kapadasan man ni Kabsat Eva saan napud na nagantintay drama nga makablawa man pay da Leonida Carambas iti Alicia Isabela, Jing Montero Natividad iti Baguio City, ken ni Gina Pacelo dita Singapore from Isabela. Kasi man ti kunani Kabsat Eva, dirma ng biyanang, nadaan na kiti asawa nga anak, tadda kabailan na iti biyag, nga manyan tagapoy ti kinabaknang ti pamilya na, di na maten suruan ti agtrabaho. Tamang namnamalatan iti dagiti dadakkel na kankwana. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Kanayo nan ti panagkuyog-yogan ni Celine Anobiam Piolo. Apay awan pa'y plano yung agkasar. Kaya't min ati agsimpa papang. Iso na lang, tawan kwarta busbusan may. Awan ba't ngamin kwarta? Saan nyo a problema ti kwarta? Ta siyak ti makaamoy ti dayta. Ha? Agpaiso papang? Wen? Kaano aya ti kayat siya pa nagkasar? Bagam, tatulagan tayon ti kasar yo. Na kayo papang? Da kayo ti agdesisyon ito dayta. Tasyak, paspasuro taklaan ka na kayo. Sige, sa kasaritak to nga ron ni mamang mo, iho. Agkasarta ka nun kuna ni papang ko, Eva. Ha? Kuna ni papang mo? Ni papang mo tagdesisyon para iti dayta? Saan ang data, Piolo? Da papang ti da kwarta na. Saan niya ti desisyon da? Isura ti masurot. Anya? Ay, kababainan kadakwada, Piolo. Numabalin, ti kayat ko, di agtaod kumamat kadataadwa ti paggapuan ti gastusan tang agkasar. Kat kwartami mo't ka na papang tigastusan ta. Anak dakmot na papang. Saan kan a minor di edad, Piolo? Saan ko maarong bang amang namnama kapayla ka nagiti dadakkel mo? Sana balay? Tenton matay da papang kan mamang. Sakto ti mangituloy ti negosyo na. Nagsagana kakit di, tadumanon kami ni ti mabiit. Ibagamton karagiti dadakkel mo, tapno masakbayan dati dadanon min. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Piping lakay. Kabailan nga ta ni Piolo tagpamilya. Apay kumaasaan, kat adamot kwarta tayo. Wen, ngam kasanon no awantan. Amo na nga ta ti mangimaton iti negosyo ta. Kat di mo mat isuro ti anak ta. Di na ang motor aramiden na. Oy na, mabayag pa yan, matay ta marina. Advance unay ngamin ti panagpampanunot mo. Ay, uray ko man no sumapol iti pagtrabahuan na. Ngam saan mo't? No di na kaya't yung trabaho, bayam laeng. Uray tandamot kwarta tayo. Piping. Dumanon tayo ket din, tapno agkasaran na gitidwa. Tanay, kanayo nan ti panagkuyog na. Ang mga no'y baga na gititat tao nga awan kwarta pagkasar na, iso adi na pala agkasar. Ha? Ket kasano abalayan, nalawag ti saritaan? Wen aabalayan. Kat pagyamanan may no kunayo nga isolder yo amin a magastos. O, nabalayan. Yak kaya't nga gastos kayo iti uray sentimo. Ibagayo no nakasapulan ang magatang, tamang tedak iti paggatang. Ah, Kakaisuna nga anak min ni Piolo.
Isa masapol nga ingrande ti maangay akalay sa. Iso nga ore manunto a bisita ti ayaban tayo. Awan problema. Oray ayaban yun to amin nakabagyan yo, mabalin. Mangibaw nagto'y tiluka na pagluganan yo. Ay, saanen, abalayan. Da kaminton ti makaammo iti dayta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Agasam man ti maparti piping. Talo abaka kan 15 ababoy. Naimbag numaibos amin. Ang mga numabanglesan tayo. May mayaten ti mabanglesan, ngam ti matukkulan iti aklo, bakit? Saan tayo apakaibabay na no mabanglesan tayo? Angam sayang. Ipabalkot tayo, karag iti tattao ti masubra. Sana problema na ito? Ay, adoonay ti maparti lakay. Apay no ti daddo makit ited talaangan kada piolo tapang rugyanda. Ay na, sabalin to pa na nga itid ko kadakwana, Marina. Anya? Kakaiso na nga anak ta ni Piolo. Isa masapula bongga ti kalaysa. Marina, nangikabilam iti bag ang nangikak iti kwarta. Ne, apay ka di piping. Adda dito'y Iyag mo, ta enak itudun ka na iti agasawa. Anya? Kitaan dagiti tattao. Ited munto numalpasan ti kasar. Inton nagaawi dun dagiti tattao. Itangaroon, sorpresa karon ka na kwada. Anya? Umay kakete, ta duwarta amang yawat ka na kwada. Manjak, si kalatan piping. Kababain. Pagbainam ko ma, proud kakit di ko maa. Nagbanugan tabot, ti regalo ta ka na kwada. Wen, ngam apay masapul nga ipakitam kadagiti tattao. Ketuan tapno maragsakan na iti agasawa. Marik nada ti kinapatagda ka na ta iti sangwaran ti adu at tao. Unay kalaya, KJ kamatabak bakatan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Naimbag nga oras yamin, kakabsar. Noad da regalo yo, kanagiti kakaskasar. Siyempre, adamod kanyak nga amat tinobyo. Ngem, sakbay ayawat ko ti sorpresa kanakwada. Ikantay man pa'y iday tinabara palakpak. Piolo ken Eva, malaksid iti daytoy 50,000 akas a regalo ka na kayo. Regaluan kayo pa itilugan nyo. Tapno adda pagluganan nyo, nukas dyan adda papanan nyo. Ken, saan na aday ta? Agpaarami nagtupay iti balayo, tapno addan kabukbukonan nyo abalay. Ala, mabit lang, ta irwar ko to'y kwarta regalo ka na kayo. Ato'y, bilangan nyo. Anya mo ti kasjay nga inaramid mon. Inruar mo ti kwarta iti sangwanan dagiti tattao. Nagadundo pa'y tinagbilib. Pinalakpakan dakpay. Di mula inyawat. Masapul pa'y lang nga inruar mo mo't. Katuan atam no mamati da. Inton ibagada nga glaslas togak. Kanjay lugan kan balay nga imbagbagam. Pudno ka di daghichay. Katuan igatangak to iday tilugan da. Kaniya ramida kiti balay da. Ore basit la balay. Basta adama ko na pag nagnanda. Apay, masapul pa'y lang nga ibagam dagita ayamot. Wan tapno ad nga agbilib da kanyak nga ama tinagkasar. Agbilib, bueno aglibi. Aglibi kay bagambagamat. No adaman aglibi, nagitay managapal at tao na kita, bakit? Adadaki di apa-apalak ida. Anya? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Adu tinasayang asaga na idikasaryo ken ni Piolo, anak ko. Nagadaw tinasubra. Uwin nga rod nanang. Adu tinaibuleng tanabang lesemut nga minen. Apay mo nga may nanagado ti pinartida.
Sobra unay dayjay. Diya mo akan ni papang. Kasta mati kayat na. Talagan sa ake di abak ng danya. Adot kwartada. Wan siguro ananang. Agduduma mga mintinegosyo da. Wan matkit di Ngam no agsasaw ni abalayan. Kasla saan na may ibusan iti kwarta. Ni, nadlaw yung magayam day tananang. Wang ngarod, at dapang pangas di lalaki akatugangak. Hanggang may style na la siguro mata. Sana bali a pangas, tada pagpangas na ako nada. Oh, nalpasan ti pinaaramid ko abalayo, Piolo, Eva. Anyat makunayo. Agyaman kami unay ka na kayo, papang. Agyaman kami papang. Nagadun tinait-itadyo kada kami. Kais una nga damaytid ko. Malaksid ano awan. Agyaman kami talaga, papang. Nakasingsingpot ka nga, ma. Siya kung ti kagasatan nga anak di tirabaw ti daga. Takasken ka tinagbalin nga amak, papang. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Piolo, may biibusan ti kwartata nga intad ni papang. Kanti parwad iti kasarta. Awanan gastusan ta into no may alawas. Sige, tama pa na kiti balay. Ni, apay manan. Inak dumawat iti kwarta ni papang May salakid daw ko kenkwana, mangtad adagos na jay. Di ka lagbain. Dawat ka dakwada. Kat, anak dak nga rod. Patpat gendak nga anak. Kakaisuna nga anak dak. Isa di dak mabali na baybayan. Kat, kastamla ka na yun nan. Mangnamnama kalatan iti anyaman nga itadakan ka. Talaga ka di nga awanan plano nga agsapol iti trabaho? Ada, ang awan mo't nga rod ti master kan. Nagrigat mo't sumapol iti trabaho ita apanaway. Nalaka, no kayat? Diyak mo't kami nakaturpos iti panagadal ko. Mabalin mo mga ituloy no kayat mo. Saanan? Lakaya ko. Sa nabalay, adun to titawidag ka rin itidadakkel ko. Uray sa anak nagtrabaho, dan nakasagana apang rugyak tao. Kaano pa'y lamang rugi ka ngay kani? At dan asawam? Madamdamag si kuga kon. At dan ton anak ta. Di ka ngamin unyag dandanag. Ta amin na parikot, at da solusyon na, Eva. Aginggat at da ni papang, saan ta mabisinan? Na kayo magaya mamang. Sumar kayo Pasensyan tani. Nagwara diti unag. Diyak pa'y nakasimpa. Apay, agmay may saka. Napanan di asawam. Mapan ka no agbiro kiti trabaho na mamang. Anya, apay ngay nga iso ti agbirok iti trabaho na. Rumbang kumaasi ka, Piolo. Tasi ka ti lalaki. Awan nga roadmaster kan mamang. Amoy mo ta sa anak-anakal pa si ti kolehiyo. Kat uray anya trabaho ditan basta nadalos at trabaho. Nagrigat mo ti trabaho ti awan nagadalan na. Diyak kabalan. Amoy mo ta sa anak anay ruwam iti nadagsa na trabaho. Suruam nga rod nga imanihar ti dadduma a negosyo tayo Tasikan ti mangimanihar iti dadduma. Saan Uray tadda ni papang. Ison ti makamo karagijay. Ay, kasano daytan ngay. Anya langan ti masakbayan ti pamilyam. No kasta ka akanayon. Aggunay ka mo ta, anak ko. Unay kayo mutin mamang. Makarengreng kayo. Basta agsao kayo, kasta ti bagbagayo. Naimbagpay ka ni papang tamaawatan na. Ngamda kayo saan? Anya apan nakaawat ayati kayat mo nga aramida kanak ko. Panangisakit mo ter aramida. Diyak ngamin kayat nga agnanayon ka akasta. Di ka kumalatan mang namnama iti mait-itid mi iti amamkan ka. At dan pamilyam, sabali idi baruka, sabali itan. Ala, tay turog ko pa'y mamang. Napuyata nak ngamin ni dirabi Kastalata ka na yun nan. Mangnamnama kayo itititid ti katugangam alalakay. Ay, kapilitan na kasta Awam mo trabaho ni Piolo nanang. Ay, adamot gayam sadut di manugang yung. Ay,
Sapay nagkasar kayon. Uri nagkasar kami ano talaga mauma kitikas nga style na talaga panawak na nang. Anya, ang ikakpay ti kundaway ng agbaliw. Barang agnakaman, kat sumapulan iti trabaho na. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Basol mo no apay akas JJ anak ta Piping. Kasday nga. Awanan, saanan nga agpursige nga agtrabaho. Takasano, itid ka ngamin nga itid iti kwarta kankwan. Uray kumano bagbagaham. Ibagam kumamot asurwon na ti agsalukag. Kam. Apay ay apakasikuram na itakat adamot kwarta tayo. Sa bali idi baro ni Piolo. Sa bali itan, taadan asawa na. Kasano ang makasuro kat ispoiled mat ngamin. Amumit, asana nakalpas iti panagadal na. Anya ko matrabaho ti mastrakan lang ay. Makatrabaho matlat ti tao nga uray awan na iturpos na akurso. Tanyat kayat mo pagtrabahuan na. Agpidot iti basura. Ti amo nang iti tao kat baknang ta. Kalpasan na pagpidotam iti basura ti anak ta. Ay, saan kumamot akas ta ti panagsasaum Kasla tagibas si tumatan ti kasta trabaho. Nadalos day ta trabaho. Basura nga ron, nadalos ko namkit din. Di ka man agpilosopo, Piping. Nagalas mo't ti kastan a panagsasaum. Laglagi pem a naggapu ka itirikat. Iso adi ka aguy uyaw, tamade. Wan, amok na ita. Di nakman pagbalin na nakaslaubing nga awan amuna, Marina. Kasta si paglaingam. Di agi palagip iti napalabas. Kanayon ngagsakit ti ulok. Ay, uray siyak nga rod. Pasaray maulaw akpay no daduma. Inkagpa-check up Taro siyak, may amon ta check up kita. Mapukaw tumot la na ito. Gapula siguro ti podot na ito. Ay, masadutak ama pa nagpa-check up. Gagangay la siguro da ito'y muta. Madimot laeng numaruam iti agas ti bagi. Papa, awan kwartamin. Manol, tika sa pulam iho. Ibagam, tekan ka dagos. 10,000 pesos ano adda, papa? 1 adda. No awan kwartayaw. Umasidag ka lang kanya, tekan ka dagos, Piolo. Agyaman ka, papa. Agduma kayo talaga iti ugali ka ni mamang. 1 na naimot jay inam. Awan nga raw. Kanayon nakasirmonan. Makarengreng. Sana kas ka na kayo. Nakasingsingpat kayo kanyak. Nidak pa'y sinersermonan na polos. Ni mamang lang ti managsermon. When ta feeling perfecto mo't ngamin jay inam. Feeling na husto amin ngar aramiden kan ibagbagana. Wan nga raw. O ala, ikandak nga raw na iti kwarta papang. Inag-igatangan iti masapsapol mi. Sige. Mabit lang anak ko. Aywan, mga lakanton iti sidaan nyo ijay ref. Napundo ti ref mi. Ado, si kargana. Wan man ngarot papang. Tay supaya gatangan mi kani Eva. Hello? Asino da ito'y? Hello, madam. Da kayo kaditi asawa ni Sir Piping? Ha? Awan. Apay ka di? Intaray mi ngamin dito ospital. Kat 50-50 ti biyag na. Anya? Apay? Anya tinapasamakan ko na? Naatake, madam. Ay, maulawak. Agkupit ti barokong ko. Marigatan ang agangas. Awanan ni mamang ko, Eva. Wen nga rod, di na nalasatan ti pan nakaatake na. Kat nimat papang. Alanganan ka rin ti biyag na kunat ti doktor.
Anyan tinapagtang nagitidadakal ko. Kalat mo tantikas diyan ang pasama kadakwada. Natayon dagiti dadakkel mo. Awanan tinamnama mamang taditi kwarta ang piolo. Isu nga agunay kan, agtrabaho kan. Ginakdagdagan nga trabaho. Ang damot tawid ko kada iti dadakkel ko. Iso ti aramatan ta. Ay, kasano daytan ngay. Masikuga kon. Agsalukag ka kumamatan Kasano no maibus ti tawid mo? Saan? Inutan tayo Sana mapalinti kastoy. Apay nga ikas dyan. Oh, apay nga agpupudot kasi mang patpialo. Saan matgaya man ako kwa di pa pati negosyo na panawan na. Pinagbayad na kano iti utang na. Aniya? Kan dagiti daddo mapayasan ni kwa na. Napayag matgaya man ngayon lako na. Ha? Oh, kasano na ito yan? Awan matgayam titawid at karakwada. Tapat iti balay da. Nakalon iti bangko. Papa ng piolo. Sumurtak iti barkadak. In kami maki-construction. Ha? Narigad na ito at trabaho. Sana ka nairwam. Ang masapol as suruag para iti pamilyak. Nasaya at nakapanunot kan. Ang sayang laeng. No idi si bibiyag kumapay lang iti dadakkel mo. Kat nagpaisuro kan amang imaton iti negosyo yo. Nalabit adda ko mapagbiyagan tayo ita. Wan nga rod. Sinayang ko na di agundaway, Eva. Agbabawi ako ngam naladawan ti amin. Ngala, anusam nga rod tagtrabaho takasta talaga. Nang runak kat addanton anak ta. Masapol nga agsalukag ka para iti pamilyam. Kat di ka madanagan. Aginggat ka balak. Makitinulong aken ka para iti pagsayaatan ti pamilyata. Nakitak no kasano ti panagbabawi ti asawa. Masyanak ngam anya nga rod nalpasan ti amin. Marigatan ididamo ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw na iruam metlaengan. Katultulungak met ngagsapul iti kwarta babaan ti panaglaklako kiti online. Katita danduangan nakmi kat oray kasano maisaksakad mi metlat ta ti biyag mi babaan ti panagtintinulong mi nga agasawa. Alakastan, tugayem mo, Eva. Ala gagayam, ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Nabara kablaaw para iti tunggal maysa iti naragsak nga oras kanal daw kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo manan ken thank you iti kanayo na suporta dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. At sapay la kumata di kay to mauma. Kapadasan ni Kapsa Lucia san napud no nagan tintay drama. Kamsakbay ti amin makablaaw mampay da Josephine Gabay dito Santa Ignacia Tarlac. Lenny Tolentino from Pangasinan. Kan Nati Ramirez Vlog dita Hong Kong. Kastimanti ko na ni Kapsat Lucia. Dirman ng biyanang. Dahito akapadasan kat napasamak idinaada ni tinobyo ti anak ko ng agtrabaho ija abroad. Nasingpot tinobyo na. Taamin akidawan ti anak ko ipaay na. Kat nairanrano dakpay aging ka aginundawayan min ti kinasingpot tinobyo ti anak ko. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Kaano nga rod nga agpawit ka, Carlo, honey? Intong bigatan, honey. Tadyak na nagsuldo. Sa pagtutag pao itintong bigat. O sige nga rod, ha? Urayak ti pawit mo, honey ko. Agyaman akmanan. Ay na, talagang awanan biro kakan ka. Ngamin, naparabor, man nakaawat, nasingpet, nalailo, kan nagagat anobyo.
Adaminan kan kadagiti sapsapulak iti may sa alalaki. Wen, kasta ti kinapatag mo kanya kanobyak, Lili. Ipaay ko amin na pakaragsakam. Kentak no di ka agsapol iti kasukat ko. Ay na, awanan ti rason tapno agsapulak payla iti pangisukatakan ka. Yakon makasapul iti kaskan ka kasingpet, honey. Pagyaman no kasta. Alangarudan, tanay. Anda pa'y aramida kani. Tumawag ak manalintong bigat. Okay, honey. Bye. Kahit anyat ko na nga hilili. Agpaw ititi kwarta. Wen, ngam inton bigat ka nun. Ta saan pa'y nagsweldo? Ay, sayang. Kunak no itan ti pa nagpaw it na. Ang sana balay. Orayan talatan anak ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O, ato yan ti kwartayo, nanang. Nairuwar kon ti pawit ni Carlo. Ay nay, adaman kwartatan anak ko. Ang nayo na mabasita. Adumagang ka. Agudwata kumaa anak ko. Tanay, adumot ti ka sa pulak. Adu ti paggastusak. Gastadura kayo mangamin. No ikan kayo iti dakkel agatad. Maibus mat adagos. 1 millionaire kayo mangamin. Ay nasa na bali at akanayon mo't ti panagpawit ni Carlo kang ka. At dagatangak nanang. Sukatak ti cellphone ko. Takayat ko, jay kabarwan ang modelo. Manot balor ti gatangam aya. 100K nanang. Anya, nagngina mo daytan. Yag mo nga rog ta pagsukatam a cellphone mo ataw sarag. Ay saan ang? Adda pang tidak dito'y nanang. Asinaw ni Alfay. Ada mo cellphone nan. Saan? Jacob sat na. Taawan ka no cellphone na. Kaasimot. Sapay agis eskwela. Magpasugno daksan. Ado mo tuntit. Itad mo iti pamilya ni Alfay ngam siyak nga inam. Saan mo't? Italaang maninday to'y. Tani, kaasimot Jacob sat ni Alfie. Nalangarod. Ngaminton maminsan. Siyak nga inam ti priority ah. Wen ka di. Danag yun aya. Welcome to Jenna Almoida Drama. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello, Carlo, anak ko. Kastoy agtarangkaso Anya, agpa-check up kayo Naibustay kwartayo na ya. Ay, kwa. Basitan tinagbati anak ko. Tainutang ni uncle mo. Ta nagpakpakaasi apabulutak. Tada emergency apaggastusan na. Anya, di awan paggatang yun iti agas yo. Awanan na anak ko. Ngam okay laang. Agimbagak tulat ta. Sapay na ipawit kundi sweldo ka ni Lili. Jak makarwarita, ta bisyak nanang. Jak makapawit. No kaya tiyo, mapan kayo di balay dalili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Ay saanun, kababain. Basta mapan kayo, nanang. Mangkita kayo ni ti kuyugan nyo. Awagak ni Lili, ta ikan na kayo ti kwartayo. Di kayo nagkadkad. Agungot no di kayo agpa-check up, nanang. Apay anak kami suot ka, Lilay. Hay, imawag ni Carlo nanang. Umay ka no jay inana ita dito'y balay. Anya, apay kanungay. Umay ka no dumawat iti kwarta. Sapay nagastos kunti impawit ni Carlo. At dapay kwartayo din At dapay mo napatay. Pabuludan dakman pa'y nga rod. Uray 2,000 lang ang nanang. So katakto no agpawit manan ni Carlo. Nagdakkel mo ta 2,000? Sa nga ribo lang, mabalinan. 2,000? Tapno awan maibagbagada. Agpa-check up ka no. Agkaanusan na nga min tagpilay jay public Tapno basitlat bayadan na. Basta ikanta yun iti 2,000. Ta 5,000 ti ibagbaga ni Carlo nga ited ko. Ngam awan kwarta ko. Malangarod, mabitlaan. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Naimbag nga oras mo, abalayan. Umay kami man. Nay, ada kayaon. Ala, sumrak kayo, abalayan. Kadwak to'y kaanakak, nilani. Ta medyo marigatanak no awan kadwak. Kauwan awan problema, abalayan. Naimbag nga oras yun, Nana.
Ay, kastama, balasang kaw. Ala, agtugaw kayaw. Agyaman kami abalayan. Anyat kayat yung merienda nga, abalayan. Pandisal, kape, Diyos, wano pansait. Wano syupaw, taiso ti dasarkaw. Ay na, uray anya dita nabalayan. Kan may sa, nabsog kami paimod. Ay, nadi kay kadag babae na balayan. Kas kay lasab-sabali. Ay, awan mo nililay. Ada na panan na. Asa si kasuan na ngamin tay negosyo day tanak mo. Kastaya. Ay uwan awan problema. Ang imbati na di itad na kwartakan ka, abalayan. Adtoy, detoy, 2,000. Pasensya ka na tani, ada naggastusan ni Lili. Gimatang ngamin iti materialis ti mararamid abalayda. Apay, sa dinugayam ti pangipat-patak deranda iti balayda, abalayan. Iji bangir a barangay, abalayan. Medyo adayo ditoy, kan ada mapagna. Sana makadanon ti lugan. Iji mo lang amin tayan tinalaka adaga. Kan amangan no di mo kabailan ti magna numapan ka ijay. Adayo ti mapagna. Siyak tupay ka jakon inulit tinapan. Simakit ti sakak. Sangat pay. Aya, ti amok akit dito'y abay mo ila ti balayo. Saan at di mo kayat ni Lili dito'y? Naariwawa ka no ti lugan. Igid nga min ti kalsada. Kayat na tinaulimak a lugar. Ay uwan tinapatag at danton bukod da abalayan. Nanang, kadwak ni Alfie. Dito yun balay nga agnaed. Anya? Naimbag nga orasyon na. Kastamat barok. Mala, sumrak kayaw. Rumwarak mamad. Papanan nyo manan. Basta dakwar tayo. Ruwar kayo arwar nanang. Ay kagagangay ti single Makapan iti sa dino man na kayat napapanan. Di kay man agpakarabiin Makapuyat kay mat nga uru-urayon. Inton bigata kon nga agawid. Maturugak ton iti hotel. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Magastusan ta no dito'y hotel akanayon ti pagturugan talusya. Kanya nga rod ngay. Talaga akasta Julio. Saan na balay? Nasaan mo't asikat gas-gastos? Siyak mo't. Siguro dakkel ti pensyon mo. Saan mo't unay? Sakto lang. Yawid nak ngamin na ni Jibalayaw. Tapno saan tan nga gastos. Saan pa'y ngamin nga amuta anak ko ti may papankan ka? Diyak pa'y nakasagan amang ibaga keng kwa na Julio. Apay, di na kayata makiasawa ka manan. Diyak nga rod amaw. Diyak sigurado. Angam no bilang di na kayat, awan maramidan na. Ay kastagawid tang aruden ay Jibalayaw. Isulakat itinobyo nan tiag no mariti balayaw. Amangan no madamdama, papanawon da ka ijayan. Ayun anya. Sapay awan balay jay nobyo na. Makipagnanaadla ka no iti kabsat na. Iso nga inyawid na ni jay balay. Iso nga ron ako na agawid ta ni Jibalayo. Taag na idtamad ta ni jay. Ibulgar tan ti relasyon ta. Nalangarod. Si Katimakaam mo, Julio. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Anyamot daytan nanang. Makigidgidnan kayo mat makinubnobyo. Ne, apay da kasaya ka nabayag mo't tanabalo ak. Agpada kami mo't abalo ka ni Julio Kunwan gayam. Nakitak jay relo kan sapatos na. Isumit day jay ginatang mo ide. Ako na yung irigalo yukin ni Uncle Pilo akabagis yun. Kwa? Di ngamin kayat ni uncle mo? Iso nga intad ko na kan ni Julio. Pasig pa'y branded kun minginaan dagiti kawas na. Siguro, iso ti papapanan ti kwarta nga itid ko kada kayo. Kauray matsika. Ni Alfay ti papapanan ti kwarta nga ipawpawit ni Carlo manipod abroad. Di ka man kon didilaw kanyak lilay. Tagpada talaang. Nulapdan na kamakin nayat kan ni Julio.
Nasaysaya at laamaamuanan ni Carlo ti amen. Tapno agsardengan amang ipawpaw iti ti kwarta. Anya? Ay, makaamu kayo no makiasawa kay manun. Desisyon nyo dayta, nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikuga kun Alfie. Dita ka di pa'y agkasar. Kaya't ko ano agkasartan. Ang awan ba't nga rod kwarta nga aramatan ta, Lili? Kat mangibagaak manan iti kwarta kini Carlo Ta iso ti gastusan ta. Apay, di ka masayangan iti kwarta ang magastos para iti kasarta. Idulin talangan ti kwarta. Pagbingayan ta. Nga masikuga kun Alfie. Kat anya ko man masikukan. Di kayo matpanawan iti anak ta. Si ka lang ti love ko, Lili. Sapay ko mga rod tadinak isuksukan. Si kakit tiya. Ang mga no dadya Carlo ti Pilyam into nagawidan dito Pilipinas. Saan? Iti anya aga po. Anyamot day ngay. Laklakay nga adayo ngam siya. Kun adayo nagugwapo ka ngam iso. Jay kwarta na laang ti kayat ko kan kuana, Alfie. This drama is owned by Jenna Almoy the No Drama. kaya't yaw, ag-double wedding tayon, Lilay. Anya? Saan nun? Di kam agkasaran kini Alfie. Tagastos la day pa. Ibagayo ano agkasar kayaw, ta makigidan kami man. Tapno mamaminsan ti gastos. Saan dito ti pagkasaran tayo Uray beach wedding no isaw. Tapno adayo dito lugar tayaw. Kan dagiti la close friends tayaw ti awisan tayaw. Ay na, may imagine ko gyum. Ay, nagganas ka nga tantag kasariti igid ti baybay. Ay na di kay agara pa apon nanang. Taawan mapasamak akasar. Sayang ti kwarta. No kayat nyo ti agkasar, di agdiskitar ni Tata Julio iti kwarta nga aramatin nyo. Tanuda kami, saanan dayta? Ang masikog kamatan. Kasano nga no panawan na kanto na Alfay. Di awang kamat mo kang kwana. Di nanto aramiden dayta nanang. Syaklaang ti ay-ayatan ni Alfie. Hello, Nanang. Mapan kayon tuman iti balay dalili. Tagpakuyog kayo kenkwana itayan ti mararami da balay may. Adayo ka no, magat ko na ni abalayan, anak ko. Adayo ka no, ti mapagna. Tasaan ka no, amakadanon ti lugan. Anya, ket no igid na mismo ti highway da jay, Nanang. Anya, ne, kunamat ni abalayan asul-sulinek a lugar. Iso asaan amakadanon ti lugan. Ha? Lay, apay nga yakasta. Agdumamat ti bagbagada. Kuna ni Lili, igid a mismo ti highway di nagatang na alote. Ay, jak amo ni abalayan ngamin ti nakasarita. Tadyak na danon idi ni Lili. Maban kay to man iti balay da. Tanay, no maminsan, jak makontak. Pasaray saan na naka-online. Sa jak maawagan no daduma. Agpakuyog kay tumanan ka ni Insan Lani, tapno ada kadwayo, Nanang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Ha? Naimbag nga oras mo abalayan. Apayakas la nakigtot ka nakakita ka niya. Akwa. Jack ngamin ninamnama tiyo umayo abalayan. Ay adda ka din ni Lili abalayan. Ay, kukwa. Ay, awan. Adda na panan na. Ay, mala. Agtugaw kay pala diti balkon. Di kay pastor ka ng tanapuro di taunag. Naparpariir mo laang dito Ay abalayan. Sige tayo nakmangirwar itinalami isa mainom. Abalayan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, imbaga yung adaan. Awan ko na yung kumaa. Kawamot. Apay isang makaayamat. Imbagak nga adda na panam. Di ka rumrumwar dito si Ledyo Sapay adda ni Alfie ijay paraangan. Taimpasibog ko dagiti mula. Saan abalin Ibagak to ka anakak. Mala, tayo nakikan ida iti meriendada. Mabayag pa'y nga taas sumangpot ni Lili abalayan. Ay kwa, adda text na abalayan. Saan ka no makaawid gayam? Umyan ka no ni Jebalay dahin san na iji kabangi-bang nga ilay. Di da ka no mapalubusan nga gawid. Anya,
Ita lang amin man na napimasyar ijay. Ay, da kayo anom yan kayaw. Ang awan magayam ulis analabaan. Ken awan bakan ti asilid, tada ti ka anakak. Ken adupay lamok ditoy. Sapay uso ti dengue. Amangan numakagat kayo iti lamok, delikadaw. Ay, uray agawid kami, abalayan. Agsubli kamin tulaengen no nakasangpeten ni Lili. Ay, sige nga rod, abalayan. Pasensya kayo na. Wrong timing mga mintiyo umay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Auntie, asino jay tuwa alalaki nga aday jay balay dalili itay? Kunamot di abalayan, akaanakan na jay ubing. Kit jay laklakay, may kadwa ka no nga asawa na. Ay, kastaya. Ita lang amin na makitak ide ijay. Tanamin ano mo na napantayo ijay balay da. Uray siyak nga rod. Naglulukmag da lalaki. Agpada pay abutsyog. Kaslada agama. Wen nga rod. Ngam saan damot nga agkaruprupa. Jay mo't latyanda ti agpadpada. Urayak ti pauit mo Marigatanak ngamin abumangon. Amangan lumakon-fine na. Sige, agpaw itakin tong bigat. Alang arod, agpaimbag ka. Agpakadakon, tagtrabaho manen, bye. Agyaman na, Carlo. Bye. Kahit anyat ko na agpawet. Wan, ngambasitlat itid ko kada kayo. Tausaron mikin ni Alfie ti kwarta. Dagdagin yung aming tinobyo Taagbirok iti kwarta. Saan akas ta amang namnama kayo latan iti ipawit ni Carlo? Apay ngaya kasta kameten. Ipulong kayon tupay ka ni Carlo. Kaya't mau tay bagak ti panang loklokom kang kuana. Anya, may ituradyo nga aramiden ti kasta nga uray anakdak. Kawana, amumat abakita kaon. Lakay meten tinobyaok. Saan kami na makatrabaho ngam imutan da kami? Saan mo matapagregregatan ti mauawat mo kwarta? Iso kita ang basait, Lilay. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumusta kayo na? Ha? Carlo? Adakan? Wala na. Jack imbag-baga ti panagawid ko, untap no masorpresa kayo. Ayan ni Lili. Kuna na kami na masakit. Ay, Kumusta ang tirik nana? akwa. Nanan, rumor kami enta. Carlo? Lili, adda akon. Kumusta kan? Marsikog ka. Ay, ang tugaw ka, Carlo. Tagsasarita tayo. Ado ti kayat ko nga ilawlawagan ka. Wanda ti kayat asawon na ito, Lili. Apaya marsikog ka. Apaya naramid mo ti kastoy kanyak, Lili. Apaya inalilaw na. Pakawanan na ko, ma. At daditan. Awanin ti maaramidan tayo. Nagsakit na panunutan. Amom no kasano ti panagayat ko kin ka. Amin na sweldo ki Jabrod. Dandani awan nagbati kanyak tapno maitid ko lang ti kayat mo. Puyat, banog, ken ilaw ti kalaban ko Jabrod. Kalpasan na, kastoy lagayam taramidam. Ayan ti balay apin aramid mo. Ko, ladingit. Ngam saan anatuloy. Anya, kahit ayan ti kwarta ngayon paw-pawit ko. Kwa, awanin nagastos mi aminan. Awan nagbati. Anya, sana mabalin. Masapol ngay sublim dagitim paw-pawit ko a kwarta. Taginas gastos yung lagayam iti nobyom. Inalilaw na klili. Isabayadam dagitin nalalam a kwarta kanyak. Inurnong ko amin a resibo. Iso ano di mo kayat ti maidarom. Agbayad ka kanyak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kasano daytan ngay anak ko? Tumulong kayong agbayad iti nobyo yu ananang. Saan matlaada kami kini Alfie ti nairanod iti dayja a kwarta. Uray da kayo iti nobyo yu. Ay, dayta nga rod ka ti problema. Tamanipod imay ni Carlo dito balay kat saan mo na nagparparik na dayja alakay kanyak. Anya, kasano nga rod da ito yan? Ibagam ka ni Alfie at tumulong agbayad. Tay sumati kang runaan nanapnapan anti kwarta. Awan mo't kwarta na.
Ay, kasano nga taday to yan? No apay mo ngamin na nakirelasyon ka pa'y lakan ni Alfie. Kadala nga rod ni Carlo anobyo mon. Di kay matagsao iti kasta, takinanunungan nyo mat dayjay nga inaramid ko. Aklo ninyo man kan saan, da kayo timay saan ang durog kanyak amang hut-hut kin ni Carlo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Pakawanan da ko mananang. Nay, anyat ikidawam iti pamakawan, Carlo anak ko. Awan mo't basol mo kanyak. Saan kayo pinawpawitan iti kwarta idi? Tagdiretso amin ti sweldo kiti tinobyak. Tinobyak ang nangalilaw kanyak. Kinartaan naklagayam. Makonsensya ak nanang. Nilili ti number 1 api ng panunot ko iti kalabas. Dandani nalipatan kayo pa yan nga inak. Taman manulang ti panagpawid ko iti kwarta kada kayo. Ngabkas di lagayam ti pagbanagan ti amin. Ala, di na kun panunutan anak ko. Awan mo't ti pakasapulak iti adwa kwarta. At dalakat igatang ko iti bagas kan si daan, mayatan. Pasinsyahan dakla ko man nanang. Promise, bumawi ak itan. Nakayon ti ipangrunak at tulungan. Kat, kasanugayam ti kaso JX mo. Patuloyak ti darum ko kontraken ko anananang. Panangluko ti naramid na kanyak. Iso amasapol nga isubli na nagiti innalala na akwarta kanyak. Nanang, pinanawan na ko ni Alfie. Anya, apay ngay. Nagapa kayo manan aya. Kanayon mo ti panagapa mi manipod nagsikugang. Kan idi obliga ek nga agdiskitar iti kwarta apagbayad mi kini Carlo. Pinanawan na kun. Sininaan na kun, nanang. Ay, anyan. Agpadada nga rod iti ex ko Itatagrigatan. Pinanawan datan. Sapay umadanin ti panaganak ko, nanang. Ay, huwag nga rod Apay no agsubli ka kan ni Carlo. Agpakawan ka kang kuana. Saanon? Mabayin akong. Kumaano sa anak amasikong. Kat anyat ambom ngay. Amangan nawatan na tasikog mo. Kat ibilang nanto kaspodno nga anak na. Mabayin akong. Awanin rupak nga isarang ko kankwana, nanang. Tulungan dak ko mga. Agdiskitar kayo kumaiti pagbayad ko kin ni Carlo. Amangan nyo ipabalod nak no jak makabayad. Pangalaan ta nga ro diti kwarta ngay. Awan amok, nanang. Sumraka ko mga trabaho nga masikugak mat. Ay, unay yan na yati kasto nagbambanagan ta, nako. Unay mga minan di kas jay ngay nararamid ta. Mala, agtinulong ta nga agdiskitar iti kwarta. Nagpakpakaasi kami ka ni Carlo adinan idardarum ti anak ko ta iniinutan mila nga nabayadan ti kwarta nga iniintad na kada kami. Kat pagyamanan mila unay tanaawatan da kami kat saan da kami apinwer sa pinagbayad. Sinorsor mi nga rod dagiti kakabagyan mi ang nagkidawan iti tulong. Kat adamot basit na urnong mi. Kat ingkarigatak ti simrak kas babaunan. Tama siya anak mo iti anak ko. Tabasit kat nga rod ti anak na. Ngam iti dumakdakkelan ta pukok siyak maten tinangawawir kan kwa na. Kat anak ko tinagsapol iti trabaho. Kat kasi na ininot matla na kabayad kami iti ex na. Nagbabawyan mi day nga naramid mi ta saan gaya marumbang ti pananggundaway iti pada a tao. Tanakarkaro payarigat tilak amam no dumteng to ti panawan. Alakastan to gayam mo Lucia. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Salamat akanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.